Pichar masa alu, chitaka Nathum lila pichar masa mara, kayon mami alu, chitaka Nathum lila kayon mami mara, pyo milu, chitaka Nathum lila pyo mira, look a big sang taruk tuja tumrada shini. Shemekap the archery kamdaya baubing. Now she now zang the cheribumni shimanai reksa, kutumi tingun sambangaira. Yarina Makamiya protest Sakjangaira. Manipur Law and Order Wuivang District Madili Curfew Haimera District Shinili Internet and Mobile Data Services Kamera. Like Yangator, the Tangkhul Express with Wungramphi Ngalung in a Bami dalei, being may sign Nganangarumsa. Chiribom with me, Shmanairiksa, Terukli, Satataira Chipao, Ngayauda, Manibur Malung Kangshao Maraira, Yarin a Banglak in a protest Saira. Chiribom with Borobekra upon Wiena, me, Teruk, Shinaugatum, now Shinaugatum, the Hortung Wiena, Shman Harakasaji. Sotang Katumi Angun Kongli Sambangda security personnel no Bakwilaga Silver Medical College in a hospital SMCH Li Krivawa. Katingun Samgapanga Bamji Jirimuk Hoda Chirikong in Barakong Sun Kawai Abamna. Kongli Samgapang Katumji Akana Gajang Jishet Angang now Akana minor now Kalakana Zingum Tumada Aka Shinaunaji. Kalametia Pao Tishoda Angun Gate Katum Aya Zingtana Markli Kwivaya. Kaji officials na confirm Masaranga. Victim being Zingum Shet Delem Dajaman B Devi Zingum Kani Tangkhai Leisham Jinkeng An B Sing Kajang Jishet Angang now Leishram Langan Basing Zingum Makada Panga Leishram Heitom B Devi Zingum Tumadaka, Delem Toibi Devi, Kala Zingum Hangtruk, Urembum Rani Devi Atumna. Chiribom we meet to Kukui Kala Sakatachi, Cookie Militantly Pendale. Or Choti Wuivang Manipur Tambak Abam Gatay Yari protest Sangoroka. Quaramban Imake Teli Avungarana protest really bumda, Sakatachili condemn Saira. Infal West Shong, Kwake Tel, Sakol Bandera. Infal East Shong Lamlong, Dhampalkong, Yangai Kala Bishnubur, Ninkhokong Nila protest Sangorokta, Leisak Tukan Shungoroka. Law and order situation Wuivang Manipur with district Shinili Internet and mobile data services Kamier. Chief Secretary Dr. Venachoshi Chizikami Shokli social media platforms Shijin Laga. Rot Kamarat Shong Sakapai, Yang Shat Ksat Kami, La Chan Krok Naomi Kapai Lehauda Internet Kami Sara. Internet and mobile data service Kami High Apam Bingji, Infal West, Infal East, Bishnubur, Tobal Kakching, Kangmukpi Kal Chirajanbur Hipingina. Internet suspension Ji Ayang Zin Pung Pangamia Trada Pangaina Habokta Kanitang Haivaraji. Kakamji broadband services, VSAT, IAL, Kala, FTTH connection la zanga. Shorkar offices maningaka state shorkar na mayakami, bing mangli internet jihomi sara. Chize kami hi magsure bing the legal action barra the shorkar na hangmutin naira. Okrul down the lupa wiena kanganang shokta miakali kaipakaina shat mera. Achoche violent zone du likale sandos hotel local now makaning ngamu kangarok li kashokna. Twiga high haptali hotel jelikapam munana
sudip rachli lupa shabanga shuksaya. Shukahaiji run kawai bolila kami mangawa tuda aya ngasogabamni chui maram mena nganang shok naji. Aya ochot bam jili sudip pena munazangda mi panga bam gsana. Kanganang jili sudip na munawi akwili kayakha na shat kahaina jiya. Police janbao atishuda sudip na munawi akwili kaybakina mati shida shata kalahi attempt to murder in kwida leida hanga. Violent tangnao na kahang taka muna na ashimang ay na kayang ni yam gushok teda mibing na ali arishang ni kwivaya kala tangnao bing na katay gatum jilila tukwida police li mikhavai. Yam gutum tuig hai sudipli police na padale tangnao bing na kahang taka hotel jiling zin gachida zam la nishari singkawai apam ngasai. Tukwig hai Amnol Kumar, Ashok Kumar, Nikesh Kumar Ashikatumni police na rikakro hapo kaira. Yam gahai suti wi akato Nikesh na police li Amei na kashat na da confirm sahira. Ishipaw may na district hospital emergency ward li vayangda arishangwi mi na kahang taka awi condition serious sadale. Munahi violent shim jili kabam zingum kani kahaira da shim akavan hanga. Ochot wuivang aya FIR thara dalei sai ka accuse yama kala victim serious sana hauda awi statement mukhi rang hauda FIR mathasang ranga ochot Wungramphi police wiena pau honmaman dalei. Rule of law wi maramli aya okrul DRDA holy seminar rumera seminar ji hauju green makok kamena angran angaye jili hauju green wi president Home Raikant IRS retired na keynote mia registered Sakahai Independent Research Organization how to green 2019 the Haugapok kala chewi latest edition rakara kayon gachani release Sakawai sadale the hanga AFSPA wi maram nil hangsang da itumya bamdi AFSPA high committee mangi manada how to green with president hanga. Rule of Law Seminar jili Manipur High Court Government Advocate Ashang Yana Constitutional and Legal Perspective wi maram hangjite. Theological College Okrul wi Tin Dr. Ngader Rinanauna Dermarin Wishong ina Mutuimi Kala Asia Indigenous Peoples Back AIPB wi founder La Kare Secretary General Luingam Luituina Human Rights Perspective wi maram li Mutuimia. Seminar je khangahan atam la leida gyariwi phap magata la bukhangapa khalei ngahan khui ngaroka national zangda mi tukokhui kala sakathatli makhamaya phongshok da Chiri United Committee JUC na Chiri Bamli 48 hours general strike sadale general strike je ayang motor bung thruk ina tuida akama motor bung thruk ina tangra victims being kan kawai state shorkana mathada tuile pekar makokhi JUC na PNI JUC convener H Priyananda Singh na press kazipli kahang rijum now sakada chimi kumo makhaning otsakna kala atumli masatha drang laga physical assault la rape la shocker kachi convener jena hang sanga ocho chili condemn sada accountability khalei ga sashun naira JUC convener Priyananda na hanga General strike kasaji na chiripom shongfu mazat ngasat tukan la service shung rokta yariwi karing correctly satzedale targa sapulungaji medical facilities kala thermarine wi ot katha mangni zat ngasatale pung magada mati wi alungni shorkana cookie militants being terrorists na the officially designated mikhavai JUC na demand sahira Authorities na situation hi mathada mayang sangmi la victims wuivang mushun masamya ka protest marmi hawra da JUC na hangmatin naira. Manipur wi rot kamarat shok da khalei yang sangmi mikhavai All Manipur Bar Association ambana Governor li nga kauda memorandum misangaira. National zangda richum nauli sakathatli ambana condemn sada ochochi cookie militants li penaira mashun sakami boera. Manipur tambakshong disturb area status haimi luida
Armed Forces Special Power Act FSPA kahai ni association jen makamya pongshoka AFSPA thakta khuitui kawai kala kuki zo militants witung military action khui kawai boira Manipur Indian Constitution's with Article 21 rights to life and personal liberty ngak kami tarka sashun naira kachila association jen hang sanga Kuki militants group Pingli terrorist organizations had officially recognized Sakami Ambana Poira. Manipur we angret Teilaka, Kataka, Kalatarka Kasa measures Kwekavai, Union Home Ministry na Manipurli deploy Kasa security forces saikorali era. Manipur with situation Zakshi Sang Dakle acknowledge Sada Home Ministry na Kahang. Communities kanini ishiwui armed miscreants being na rot kamaradli shirukwida mirin gashiman kalababli orderly kahab karana. Ang red sakshi kasang hili yang sangda violent la disruptive otsak kasabingli kasaka action kwi kawai home ministry na hangaira. Manipur to short hili kungsun kamataya cases being National Investigations Agency NIA li mikhavai hangaira. Ministry in state hili normalcy kwirakavai sadakle hangda kankana pekar kwikavai security forces li kasoira. Union Home Ministry na yari li nga kauda chingring sa kavai jan karopli matazang kavai kala security forces na law and order maintain sa kavai kasali cooperate sa kavai kasatsanga. Manipur tension kamar alungli protester being the MLAs kala minister nga tatay do shimbam li may katot kala sakakayang shokaira. MLS kala minister being the state urot kamaradli matada mayang sang manada yari na makamaya pongshok protest kasana. Ay dibaw at isyura sa kolband MLA RK Imo patsoy MLA sabam Gujukashwar Keshamtong MLA sabam Nishikanda Wangkai MLA Dhangjam Arunt, Nauriya Bakhang Lakba MLA KB, Uribok MLA Khwairamban Rakrumani, Wangoi MLA Loken, Langtabal MLA Garam Shia, Kala State Cabinet Ministers Sabam Ranjan Nena, Tongam Biswajit Singh, Atumi Shim Mangali, Yarina Protest Vasaya. Patsoy MLA Sapam, Kuchekashwar Shimli Protester Bina Kari May taught me. Police personnel lila kunguruk shoka. Maying fu kawai fire package Jehovah lila yarina block sahawaji. RK imo wishim lila property kayakha sakayang miawa. MLA wi kakatom now being na shim maying fu kuyaji. MLA sabam nishikanda na akawa kasa the Tangkhul Express wi office bam lila protest fasaya. Tangkhul Express li kasaka ititer killed off. Manipur, EGM, kala All Manipur Working Journalists Union, AMWJU na makamaya pongshoka. Manipur Rot Kamarat, Yaring Rukaka, Rot Kamarat, Shokta Khalei wuivang, Shorkarna District Matili Curfew, Haimera. Imphal West, Imphal East, Thobal kala Bishnupurli Total Curfew, Haidale. District Ping Jui Administration na jiz kamya tishuda curfew ji ayang zinpung mati makaya na hapoka. Curfew along the health, electricity, CAF and PT, PHET, petrol bumps, municipality, press eina, electronic media, karotwe, otkasa, flight passengers being airport entry permit, AEP card kasing being lizat ng sakra. Latwida ajuri kamdaya pauping. Now shinau zangda chiribam ni shimanay rekasa kutumi kitingon sambangayra. Yarina makamiya protest sakjangayra. Manipur Law and Order wuivang District Madili Curfew Haimera. District Shinili Internet and Mobile Data Services Kamera. Achuri pau hiling jangayra. Pau na da klina tum saikorali ringapakala kamahaya zimkshong sa serano.